namhlanje sihamba ngalolu hlobo le ngicela i-mic yami iphakame bazalwane ese abashayinzi bakithi bangashayi kodwa bayishayele phansi namhlanje shaye ukukholwa ngithi bazalwane bami ngiyambingelela bazalwane ngisho phela ukuthi iphakame njengeyohlanza nani egameni lenkosi uJesu ngibingelela bogogo mama intombi insizwa usonke isikole ama-teenagers ngibingelela uNkulunkulu umnini mandla wonke umnikazi walomsebenzi ya umnikazi walombono egameni likaJesu ngibingelela-ke mangibheka abazalwane lapha phezulu bona umfana wami lapha ukhumalo kuthiwa umvakazi ngamashobane kuthiwa laba badla umuntu bamnyenga ngendaba so ngibona kumbona namhlanje bazalwane egameni likaJesu nabo bonke abacala ukuza nobhuti ngicala ukumbona namhlanje ngiyabonga kakhulu-ke uma kusithole bazalwane kusemsebenzini so abayani basi ngithe sengicela ukusebenza indlibizolo ngapho kusiyacela so sesasecela ubheki uJesu engumqalisi nomqhelelisi wokukholwa kwethu isho njalo incwadi yabaHebheru
ithi esigijima sibheke ebani bazalwane kuJesu. Sawuthe wena wajwayela abazalwane waluza ukubheka uJesu wabheka abantu. Yiyo into ekwenza ulimala. Uma kushada abantu ababili usathana usuke khona ukuthi-ke Sipho basuke bethandana. Into yenza ukuthi usathane usathane khona ongawufuni ukushada bengamboni ukuthi bayathandana. Kodwa usathane ongafuni umshado usuke khona bengakaqali ngokushada. Kodwa ngokuhamba kwendlela omunye wayeka ukubheka ukuthi ubani oyisitha wabona usathane komunye umuntu. Umuzwa nje ngikhathele nto. Usathane umyeni namhlanje cha. Ledale khona. Sawozalwane. Into esenze sahamba. Uma ngithi ngenze inkosi mina ngibe ngcwele. Yathi ngisho ukuthi ukuyithi ukuthi izinto ehambe endleleni ngadibana nazo ezafuna ukungcolisa amabala ami. Kwase bathi izimpi zami kanti kuqaleni kuhle bezikhona izinto. Kodwa bengikwazi ukuhamba. Ngayithatha namhlanje ngazenze zami. Nganaka abantu abangikhuluma kabi, nganaka abantu ababelana nami. Kodwa kuqala bengihamba bekhona. Yenze inkosi ngibe ngcwele. Uma ngabe ngithethelele Baba. Ngingadlulisi. Thethelele Baba. Yazi ngizamile bazalwane kuba umfundisi ne? Ngizokhuluma le besikhulumile abantu abasha. Kodwa ngifuna namhlanje bazalwane ukuthi-ke ngifuna nje kumezulu. Manje angazi-ke Dudu ngenza kanjani. Kodwa lo muntu owaziyo umzimba wami ngenziwa uNkulunkulu. Owazi wonke izibazi zomzimba wami. Sebangasangibona ebusweni kodwa lo muntu oyohlonza umzimba wami. Futhi lo muntu ozoba nelungelo emgwabeni wami. Omama wangizala waqeda ibanga lami. Mangihamba mina lasekho umuntu ozoba nelungelo lomgwabo wami ngaphansi kokaManzini. Uyosho ukuthi umyeni wakho uphuma ngobani. Umyeni wakho uyalanda emakhazeni umzimba wakhe awulanda. Uyosho. Manje masekuhambeni bazalwane. Angizohamba namhlanje. Bahambe mina odudla bafikela la ezandleni zami namhlanje bayizintombi. Balungele ukudla namhlanje kuye emzini. Shodo brother nje base bayakhetha yabo. Abodudla bafanele manje baye emzini. Hayi baye fighting set. Hayi ngikhulisile bazalwane. Ngizalile ngakhulisa. Abona isathi la ishoro yena wazalwa yini. Leta miyazi lento nje eyaseyavuka yathi. Ngiyazi ukuthi baje umsebenzi. Ngikwasho ukuthi-ke vele lokubhubha into zakhe. Mangihamba la Dr. Hambile. Uyabona uyojika embhedeni wakhe uyabona yini? Uyabona nomene. Hawu. Phela ngabe ulimali uyabona nomene. Wabona izinto ezizokulimaza. Lo mzimba ufike kuseni. Mele ukuthi bonke abangamadodana namadodakazi. Angikhuluma ngabantu abadala ngegwalo yabo. Ngikhuluma ngalabo abangabantwana bo-Ayada sebasemzini yabo. Osale abafikela la abakhulela bazalela. Labo nje ekuseni balanda umzimba wami. Laba bazalwane ngisazohamba nangizohamba. Khona indaweni yami. Umzimba ufikela la. Uzobona yini abathanda ukubona yebo.
ihlobo nabangani ihlobo nabangani nantontoni kodwa ukuphapha amantokozo intokozo udina ku-memorial service uMgcibelo unkosikazi wami uyena okhulumayo nengane zami zenyama olonhlanhla nje bathi akhanda manje masekuleyo ndawo awukhanda khanda mawufuna ukhanda uthi ngoMgcibelo akukhanda memorial service ngakhala wenze yonke into ngoMgcibelo ngesikhathi esiyoshiwo unkosikazi wami awukhali makusukuma ikhuluze kanje sikhuluma ngebandla zithi wazi ukuthi yakhala kanjani hayi into kozime ukuthi ngobhutwana nosisapho awukhali funa ingembezi angifuni ukuyalaza ibhokisi lapha awukhali kuthiwa cedile ibanga lakhe selelo umchele inkosi yokunika wona nakanini ukhale viliphu ngomgcibelo noma ngabe sewumisa isisobo ngomgcibelo ukhale ngikhalele impilo yakho ngikhalele bese ngomgcibelo ngomgcibelo bazalwane akayi ngathi ngibambe ngomgcibelo kwenziwa njani makusukuma ikhulu zebandla ziyokhuluma abakithi abangizalayo abasemzini omanzini ogwabile onyama kayisha bayakhuluma bogwabile phela yabo umkhwenyane wabo ngoba njengoba belapha ngumkhwenyane so omanzini bayobekhuluma omanzini ogwabile bakhulumela ogwabile bakhulumela umkhwenyane wabo ikhuze bakhe mayisukuma sithi ikhuze bakhe nawe doctor Marokuna ngomgcibelo angifune toast eyembezi angifune drop eyembezi thiwa ngomgcibelo toast akungabi-ke ibisikolo indlela zezona ngomgcibelo ngizwani abazalwane bangalalithi kodwa ozobashangathi abangeyisu ngomgcibelo doctor ungathange khona awufunde phela sikhulu uSamuel yokuqala isahluko 9 verse 1 incwadi yokuqala uSamuel isahluko 9 verse 1 isihloko uJehova uyakhetha uSawule abe yinkosi verse 1 kwakukhona umuntu wakwaBenjamini ogama lakhe lalunguKhishi indodana kaAbiyeli kaSerori kaBekhorathi kaAfiya indodana yowakwaBenjamini iqhawe elinamandla wayenendodana egama layo lalinguSawule insizwa enhle kwakungekho muntu omuhle kunaye phakathi kwabantwana bakwaIsrayeli kusukela emahlombe akhe kuya phezulu wayemude kunabo bonke abantu izimbongolo zikaKhishi uyise kaSawule zalahleka uKhishi wathi kuSawule indodana yakhe thatha enye yezinceku usuke uye kufuna izimbongolo wadabula izintaba zakwa-Efrayimi wadabula izwe laseShalisha kepha abazifumananga Amen. Awake sime kancane sibuye. Cela ugoga sibongeliswe.
La sifunde khona bazalwane. Ngicela uNkulunkulu wasezulwini angisize kwazi ukuchaza. La sifunde khona bazalwane kuthiwa abantwana bakaIsrayeli kuze kufike la khetheni kwenkosi. Mfana futhi kuthiwa abantwana bakaIsrayeli bazalwane bahamba isikhathi eside bengenayo inkosi. Inkosi le ekhona bezizizwe, inkosi yasemhlabeni. Kuthiwa kuhle bahamba isikhathi eside inkosi ingekho. Kukhona uNkulunkulu phakathi kwabo. Phakathi kwama-Israyeli bekukhona uNkulunkulu. Into yabo behlelwa uNkulunkulu. Uhambo labo behlelwa uNkulunkulu. Israyeli wahamba isikhathi eside ingekho inkosi. Kukhona uMoses ekuNkulunkulu noNkulunkulu. Ngamanye amazwi intokozo indlela ka-Israyeli yahluka. Yafana nabanye abantu abanamakhosi. Bona bahamba inkosi ingekho. Kodwa benza njani? Bahamba. Kodwa inkosi eshaya umthetho bengekho. Kuthiwa abaka-Israyeli basengogo bayifunela inkosi bakuba ezinye izizwe. Lezi zizwe abayibuka yizizwe ezithathayo. Ngoba kuthiwa ezinye izizwe bezilwa nabo. Ngamanye amazwi bona bangabheki ukuthi why lezi zizwe zinenkosi. Silwa nathi kodwa thina siyaphumelela. Cha bona babheka bona. Babheka ukuthi bona banayo inkosi. Kodwa bona bebakwazi ukunqoba inkosi ingekho. Ngoba uNkulunkulu wasezulwini wayekhona. Ababhekana ukuthi zingakhi izimo esihlangabezane nazo. Kodwa sikwazile ukuyinqoba. Sahlangana nabantu abanamakhosi. Sahlangana nezizwe ezinye ezihlangane nathi. Kusho ukuthi lesi sizwe naso sinenkosi yaso. Nalesi sizwe sinenkosi yaso. Sahlangana nathi. Kodwa thina inkosi ingekho. Kodwa sakhona. Yedaba ukuthi u-Israyeli behamba noNkulunkulu wasezulwini. Abahamba noNkulunkulu wayekhona. Abahamba noNkulunkulu benza njani? Wayekhona. Ayekho impi abangahlangabezana nayo bangayiboni. Abasathane ababadibana naye bangayiboni. Ababadiboni abantwana engabaphambi kwabo bangayehluki. Ngoba bahamba noNkulunkulu wasezulwini bayeqoba. Bengathi bandla kaJesu asibuyelele ekuhambeni nenkosi. Asibuyelele ukuhamba noNkulunkulu. Uhambo lethu akulapho uhambo lethu sihambe njengabezizwe. Asihambe nenkosi. Yeso kuthiwa bona bababilithi bayibhelela bona. Futhi yena wathi bathi sekuyisikhathi eside sihamba singenankosi. Bahabheka ukuthi banqobile inkosi ingekho. Nabakwazi bazifunela bona inkosi ethandwa yini. AkuseJehova owanika inkosi. Bona asifuneli efunwa yikho. Hayi efunwa uJehova. Yasuke nishayisele phi? Lapho ngifunela khona. Hayi! Uyibakele lokho. La soyifunela kwakho khona.
sokhathi impilo yakho uyikhathalisa neswe yilawo indaka khona yabashaya kusebuke nathi ukuthi wena impilo yakho isusela wayilinganisa nabantu besizulu kanti lesikhathi impilo yakho inenkosi behamba nesandla esinamandla webahlabeleli babumyeni wathesiphethwe isandla esinamandla isandla sikaJehova uma iqoya nesandla sibonakali ngamehlo enyama kodwa kathibona esikhathini ayasibona isandla esikhathi abantwana benkosi abantwana benkosi abanazo izingozi kusho ukuhlabeleli beqilongo uthi athele intombi lenkanyezi ezulwini uthi-ke ubaba wabo uyabaphatha labo abantwana futhi uyabagqoka futhi zonke izitha zakhe izitha zabo uyayichitha inhlakazi hayi madala u-Israyeli akabhekanga wentokozo ukuthi yedwa wena ulwandle enkosi phakathi elwandle enkosi wahamba ngathi semhlakathini owomileyo inkosi lo Jehova wasezulwini wabahola nensika yefu emini wabahola nensika yomlilo zathi ebusuku ukuze izilwane zasendle zingabahlaseli uJehova uyasenza isiqiniseko sempilo yakho yabona sikhuluma ngoJehova wethembekile ufanele ufanele wathembeka maye uNkulunkulu wasezulwini wethembekile wena into ephathekayo ithembekile wathembekile wena impilo yakho wayena ngishangathibona ukuthanda yethi uJehova wethembekile into ewenza ukuthi ungamboni yilesikhathi soyifunela khona okwakho Israel. La bana ba ihamba no-Israel nodulazi ayakho ngathi wasaba. Wahamba bithi ngomlindo womusa uJehova walunguza asefile. Wadukile phakathi kwa-Israyeli nabaseGibhithe. Labana yahamba wafaka umoya omkhulu olwandle. Wakhula emasondweni yona zabaseGibhithe. Wafaka umoya omkhulu. Wathatha izimvu zabaseGibhithe wayiphonsa phambi kwabantwana baka-Israyeli emvini omkhulu babephuma lana bafithi wathi uNineve akabonge uJehova uthatha ihashi nomfeni walo waliphonsa olwandle mawuzogona makabonge uJehova makabonge uJehova usebabuza wathiwo wathatha ihashi nomfeni walo waliphonsa olwandle makabonge uJehova into wena ekwenzile namhlanje maqabana noJehova ukuthi wena ifocus yakho ibe seyintweni ethatheka engathi bona nentombazane yathi siyamule ngoba wena nkosi akubuni ithathe indawo yakho ngoba lesikhathi ungasilawuli thina hayi siyasangana akakho bazalwane esithi sobaba ongasibonanga isandla senkosi akakho ukuthakathakishe uNkulunkulu wasenza isiqiniseko ukhohlanela unganyuba yuphishe ungazange wena wathembeka ngisho ezulwini kaNkulunkulu awumangala kuzolikho zakho wena zange wethembeka wena nowathembeka zange wathembeka kodwa uNkulunkulu wasezulwini wathembeka thembekile uNkulunkulu inkinga yenu nina bazalwane ukuluza ifocus lose
zazigcwele inyama. uJehova thethe iy'nyoni zahamba so bayibamba bazofa bajika bona futhi biyela basesikhathele le nyama. uJehova wasesibili wabehlisela imana ezele special abantwana baka-Israyeli. Inkosi yasemhlabeni ingekho, kukhona isandla sikaJehova. Bona ngokwehluleka inkosi ngokubona kwezinye izizwe badedisa isandla sikaNkulunkulu bayihlulela inkosi. Bekuzothi abasindisiwe bezalwane kunezinto abangayihlukelisa. Nathi bathi siyahamba ngokukholwa umelusi siyamazi. Kusho abasindisiwe. Nje akubheke emuva. Uma uhamba ukuthi uhambe kanjani. Athi nasama-97 uhlabelela sathi namhla Nkosi siyamazi. Uma sibheke emuva ukube wena onganazi. Wena ngabe sifike endleleni. Siyamanala ukuthi kanjani nehlobo zethu simangele ukuthi kanjani ukuthi wena uNkulunkulu bowukhona. Ukhona nabantu abangakholwa ukuthi awukho. Lana sikhathi mina ngilale iphimbo likaSathane. Ethi uSathane uphilo uNkulunkulu wakho, wena uNkulunkulu bowukhona. Akaze wena uNkulunkulu lelodwa ungabikho. Azake wena uNkulunkulu ishibilithi ungabikho bowukhona. Kufanele izibone, kufanele kufanele indleko abazothula indleko abazothi kuthiwa iy'ndaba zasesibili lezi zasesibili uma ngabe ziwavala amaphiko, sivale amaphiko simbone ehlukile, siwavule simbone ehlukile engafani nalezi zikhathi ziwavala. Leza sesibili. Kuthiwa leza sesibili ngoba zithi bey'hlabelela zithi ezithula imicele zibeka phansi. Zibaka lezi zibakaza ngoba bekukuhle bazalwane. Uma ngabe wena wathatha impilo yakho wayinikela uNkulunkulu wasezulwini futhi wamtshela wathi mina uNkulunkulu angisanayo uNkulunkulu ngaphandle kwakho. Labantu kuyakho ukuthi uthemba uNkulunkulu ngehlobo iyalento lekubekela khona. Ayibekile sisi. Ibekile. Yahanje indlela yona. Ebuhle into eziJoseph aphumelele ukuthi uJoseph wafokhasa empilweni yakhe, akafokhasanga nesikhathi amafoko emfaka emdulini. Yabona into yakho ukubheka iy'nkinga yiyo lento ekubulalayo. Uqinisana nabantu abangasoni. Ngithe mina bamqala la ngathi lapho awubheke wena. Yabona uma ngabe yena sathi ngehlabelela thi yezintando ubuke bazalwane sithe uNkulunkulu yezintando yakhe empilweni yethu. Sanazi mfunelo kwethu namasiko. Umoya, imimoya ilapha phansi. Ifuna abantu abazofuna kwabo. Hayi kuwe nje ukuthi uyamukela noma uyamukela kodwa yona ikhona. Yesibonzakalani u-Abraham, uNkulunkulu wathembisa u-Abraham. Isizwe sakhe sobangangehlabathi yolwandle. Sibale omtshelisa nezinkanyezi manje uNkulunkulu akhuluma losana.
ukuthi ushiwo lesibili. Thina lesihlangene intilongo ekhathi zethu. Kanti ingoma nakushabalala ithi ishilo lesibili futhi. Wathi uzophonsa umlilo emhlabeni. And ufuna isenze kanjani ngathi ngabe sewokela. Esisho lesi sithi awusho umsebenzi. Yonke imihla ngiselapha. Mangishumayele sona senkosi. Khona kuyothi mangiqeda. Sengibiza igama lami ngithi yebo Nkosi nami mina. Wena uzifocus. Ngakho ayinenzi ukuthi uAbraham wayesenomsebenzi wayesenonani. Ayinakwenza ubento yashiwo uNkulunkulu ukuthi yena uyoba uyise wesizwe esikhulu. Noma uAbraham unomntwana noma akanamntwana. Ayijiki lento eshiwo uNkulunkulu ukuthi uAbraham uyoba uyise wesizwe esikhulu. Leyo ayishintshi. Kwathi uAbraham wabizwa Sara. Sara wathi, "Angiyiminyaka, ngeke saba nomntwana." Ngena isigcilakazi. Isigcilakazi sokuthola bani? Ishemeli. Ishemeli yebhayibheli ukuthi isimo sibalulekile emizini. Ishmayeli. Vele kunjani. Nami Ishmayeli uzovimba lo Isaki. Isaki sosendleleni uvinjwa Ishmayeli. Kunabazalwane abangithola bathola izinto ezivela kuNkulunkulu kanti naye lezi izinto zivele. Wasuthi yena ngezike futhi. NokuAbraham esenamhlalela uNkulunkulu akubimbi ukuthi Isaki kodwa ayisebheke nanabayami uSara yena uthi xesha legilakazi nomntana. Ngathi umama uNkulunkulu isandla sikaNkulunkulu ukubuyele uNkulunkulu kunezinto kumele uyixoshe. Wazazi ukuthi lesi Ishmayeli udrainile ukukhola kwakhe. Ngoba thola uIshmayeli ngoba sekufuna okwami. Afuna ngoba bakabangeyayo. Abakabanga ukude kwendlela. Esebabashalela emadongweni bese babuza uNkulunkulu kodwa ukuthi uthole uIshmayeli. Ulalile yena ulinda Isaki. Walinda wathi uNkulunkulu lezulu lingephuthe. uNkulunkulu wasezulwini ayikho into eshintshayo ngaye. Ayikho basanana. Wathi uDavide sengimdala lapha emhlabeni. Yamanana ami aseyabalwa. Yeah.
Uyabelana konke yasisa umuntu omdala lento. Namafunela ba. Hayi phela wena uyabuka useye. Sibela pha nje sibuye emva kwenu. Emva kwenu lapho. Khabe mamshabalala sibuye emva kwenu. Ubanele iswali ngangayo alama yethu siyakhona ngangayo siyakhona. Sathi masifika la sasishaya ukalele nomsebenzi wafika la uNkulunkulu wasezulwini wathi ufuna ihouse of God isitshe ukuthandaza kulonyaka ngathi uNkulunkulu asinayo thina support system eziningi lezo sinama support system sikhuluma igama ama-support system athi baba uthi senze ini ngathi ngizukuyithanda lento esendlini yakho ngibuka leli bhuku leli laphansi ngakhuluma ngathi-ke la ngifuna ikhapethi lapho ngoba fanele sibhuqela siyilahle phambi kwaNkulunkulu hhayi ngoba bengiyazi i-quotation bengiyenzile bengayenzanga i-quotation bengikhuluma umenzi wendlela ehlane umnikazi wasezulwini kule nyaka wasishintsha kakhulu izinto wavelela wena obheke khona uNkulunkulu wangenza njengoba uqabana ngoba khona yedwa wathi mina ngiyayifaka manje isiliva la ngiyayiqeda sathi silalele lokho bakhona othi tithes ngiyayifaka ngiyiwako ahlala ngibamba abazalwane la sathi silalele wathi ikhapethi ngiyayifaka ikhapethi abazalwane ngiyethela 5,000 kahle ngoba lezi zinto zodwa zibiza imali yazo lezi uJehova wagenelela i-support system ingekho ngoba asiyelanga themba ngelela igama asiyelanga wedudla ukuthi ngela igama lolaliya sinobeka ayasiyelanga ngela What did you
zasendlini kaNkulunkulu. Ungangifika la ngikhali ngembesi ukuthi uNkulunkulu uthatha ukho kwakho nakamabukho kodwa ngikhala kakhulu ngokwendlu kaNkulunkulu. Mina bazalwane ngizinikele entweni yenkosi. Angidiphozithanga, angilebhayanga njengawe. Lelebha yokulela uyikhipha imphelele ey'ntweni zikaNkulunkulu. Utholive ehlala isibizi sashaya saphuma no-9,000 yemali. Uwoloniya sayithola besithathele besidikowosa umbulasi ishaya izandla abangabayishayi insilo yayo maye uNkulunkulu wasezulwini ubale ukwaniswa nawe. Ingasuke kanjani ngifuna abantu uNkulunkulu iyelele uNkulunkulu uNkulunkulu wezipho ufune nathi abantu sebesifulathele. Abanye bakhuluma amagama bathi siyobe sibone basho ukuthi uJobe igama lakhe umavula kubalile kodwa njengamazwi amabili wakhohlwa wakubhelelela. Sabakushabalala kungamiyela kanjani? Uthi ukubona intombi yezalana kwenzakala ukubona ukuthi wakhe ukuthi uNkulunkulu enze sona ubani. Wapha wayilusi ngithamile abona aya bayifunela sona yize zishaya ukuthi abazalwane bathanda impilo emnandi. So basho umntawazi bathanda impilo emnandi, bathanda impilo ekomodwayo. Abazalwane bama-2,000 bathanda nje ubumnandi. Baqabele noNkulunkulu ngoba yena befuna ngale sikhathi ngabe unemoto, yena befuna ngabe ushadile. Wasibani ukuthi wena uzothola isishayelo Ishmael kuthiwa izinga le-divorce kakhulukazi kulabo abasindisiwe. Ayikho i-divorce esindisiwe. I-divorce ikhona ngoba wena uthola u-Ishmael. Indaba zezulwini kudala ziyaphiwa. Thina sibonakala sigisho. Asikhali sihlale phansi umehluko wami nawe uyakhala uhlele. Thina sikhale siyakhona. Athi usathanda kwenzakalala sikhale siyakhona. Ngoba likhe idolo sikabalekela kulo sizobalekela kuwe themba lendalo yonke.
uthembekile uNkulunkulu akunanto emenza angathembeki akhona akangani ungena kwakhe ingozini ngena kwakhe ingozini emgwaqo hlangani ukuthi uNkulunkulu uthembekile ahlangani ukuthi wena unemsebenzi akusho ukuthi uNkulunkulu akathembakalanga ngithi mina wena uzifunele kwakho wayeka kwaNkulunkulu Israel babonisa kakhulu bafike mara amanzi abapha awashintsha uNkulunkulu waphuza bahambe ehlane kuthiwa abantwana bakaIsrayeli bebayizigidi ezi-6 million 6 million ney'nkomo zabo nemfuyo yabo nabantwana babo futhi ama-Israyeli ingekho inkosi babephume eGibhithe abaphambi faka uJehova wathi phangani ufaka bathatha igolide bathatha isiliva bazalwane bebenesiliva bebenegolide kodwa wafika isikhathi behambe ehlane isitolo isiliva nabo igolide nabo langasebenzi kwadiyeka uJehova wasezulwini angenelele Kulabazalwane doctor akade kufocus kuNkulunkulu kakhulu ifocus yakho iwuntweni iphathekayo usiliva negolide kanti uNkulunkulu nokunegolide nokunesiliva kuyafika isikhathi laphela khona ungathengeki uJehova angenelele wabanikeza ukudla bekuphethe isiliva wabanika imali abazophuza amanzi edwaleni waye bangawathenganga angekho la bazothenga khona amanzi wani uJesu waba idwala baphuza ungalinge menyathi uNkulunkulu ukwenza koNkulunkulu ngenxa yokufeyila kwakho kokubona umusa kaNkulunkulu yazi wayizipho sithembeke kuloko esikutholayo sikhipho kweshumi ukuthi-ke sifune noma kufikayo uNkulunkulu abone ukuthi laba bathembekile fika iy'khathi zokulinkwa fika iy'khathi la isiliva lingasathengi khona uNkulunkulu angenelele thina lapho sahamba phakathi kwe-COVID-19 uNkulunkulu wasezulwini waqabanathi kathi nje siqala singena ku-fasting isasekuthiwa ibhiliyadile le ezweni laseChina singacabanga ukuthi izawunyathela kulelizwe uNkulunkulu wakhipha isibhikisidelezo wathi sithandazele ukuvikeleka sahamba phakathi kwe-COVID-19 sahamba wadideka odokotela abanye bebanezipho ezingalapheki abanye bafa thina sahamba noNkulunkulu sahamba nesandla esinamandla usandile lo wakandlovu wathi abanye bebehelelwa umsebenzi naye wabuya ezweni laseGoli weza lapha ufuneka izinto ey'ningi sathandaza namtshela ngathi hayi baba yami washo wahamba usandile wakwazi ukusebenza phakathi kwe-COVID-19 wasebenza usandile wathatha ikhampani yanhlanhla wayibeka ezingeni le-level angicane ndaba ukuthi kuphi lenyanga phakathi kwe-COVID-19 isandla imali bekade enganayo isandla sikaJehova besikhona bazalwane bengathana siyeke izinto zakuleliswe siyeke iminyaka yaleliswe siyesibheke phezulu lapho ukuphila kwethu kuhlanele khona abazalwane benhlanje badrayi bafile bayabanda njengekhala lensha bafokase izweni ey'phathekayo semsebenzini akanendaba uyafa emsebenzini hayi uyafa nawe usika ashele nje uyalipha
Insiyakho wena. Uzagcoka usubephi? Wena yakho wena.
Nina abantu abasha ni good. Wena zakho zifihlele nemali ikhohlele ungayiveza. Nani umfundisi nje ngiyagijima ngiyofika 6. Ngibalekela lezone into lesontweni cha. Thina sithanda ukufela lezi ngaphandle zesimanga. Singafundi ebaphuthela ukuthi ngabe yini ebashayile. Sibaqhele. Sibabulale, sibakhiphe endlini. Sibalahle le road. Yile lezo ukuthi babuza umfana. Ukaba kuthiwe intombi, yeba intombi so umuntu ongazanga uEva wathi naye uAdam wadela ikhambo lamathamba. uAdam noEva baqala ukufraya ama-sheep. Hayi bona safraya lesi sesikufika umkhwenyana mntana wami ucela 125 asale uyikhokha for ama-sheets. Wena sadeserve nje ukuthi sifike kule level inkomo ngoba phela esilevel kamama wena uthando osenzele lona ukuba siphile isikhathi hayi phela kanye lafika lithi angithi wena siyabonga umfanisi siyabonga abanye akezi sesiyabonga ngewafraya ama-sheets wafraya thando nabizonga osenzele lona ukuba siphile isikhathi thina nawe nje masesiyabongabaleni sesiyadlula nje ngoba vele isintu asisayi-go deeper. Ukuthi nje kwenzekile akusekhona okwenzekile Nkosi. Listen. Makhiphe ezingqilile nama-ayina without Jesus. Awuthi kuhle moya wami ukhosi Nkosi. Kuhle phefumulo wami ukhosi uJesu. Omasimo onge noma isimo singavumi kodwa-ke ekugcineni thina siyopheliswa. Kusho nini ayina ngoba uthe nomelimo wena abathunga ngokufithi akufumihlaba ngathi lesikhathi kwezinto zakho iproblem yakho uyikhatha seyezi noma ngabani nakho besezokwenziwa seyenziwa sebabasi kahle kahle inkonzo yekhekhe kuthiwa abayaziyo isimbi yokusika kwekhekhe yokuqala bayatshela ukuthi njengoba ngoba zali laphaza bayagadwa balazi kuba kanjani wena sewashona ngesana. Oh moya Nkosi mayofele ubinkosi moya mvele ayeke mama ngakithi kabese selina something to Everyone listen, come, you know, you're
ubone uNkulunkulu ubone umusa wenkosi awukhona ukubona okujwayele utshontsha. uNkulunkulu wethembekile kwesonto ukuthi ke akulande nakulanda khona kodwa umthwalo wesibili manje. Isizathu sokuba ngihlabelele ngokuJesu wena wangiphakamisa. Wenzela umusa. Wenzeni uNkulunkulu wahamba nathi bengizothi namhlanje ngivala yeke uyifunelo kwakho. Wayazi uNkulunkulu sathi ukuthi wayi-Israyeli akayinika inkosi wayefuna uNkulunkulu kube khona. Lithi eBhayibhelini umbulazi wabayekela uNkulunkulu bayikhethele wayo inkosi. Kanti uthe uNkulunkulu kaJuda intonga yokubusa angeke isuke. Kusho ukuthi kaJuda kunentonga yokubusa noma inkosi ikhona noma ingekho. Laba bayifunele eyabo inkosi. uNkulunkulu wabayekela. Saqala iziphi manje sabahlasela sabanqoba. Kanti akukazi impilo yabo. Abawona sikushaya waba umkhufeko womzalwane. Uze wangaze ekseni ukuthi uthandaze noma ungathandazi. Sengaze zikushayela kanti kuqala besinazi kushaya uthandaze khona. Umphila manje sazi ukuthi uzifunele okwakho yeka kwaNkulunkulu. Kule ndlela mamshabalala thina abantwana benkosi siphila ngokuthanda kwenkosi. Sihamba uhambo lwenkosi. Sishada njengokusho kwenkosi. Asibahaleli besizwe. Noma ngabe bayashama noma bashamba asibahaleli. Ngiyacela ngitshela. Asibahaleli besizwe. Amanye amasikhoga sihaleli. Asifuni lokufuna. Sifuna lokwenkosi. Abanye bathi wabangayi lapha kodwa washo inkosi. Inkosi ayikhulumi wembulasi ngifundile kule ndlela ukuthi inkosi ayikhulumi isidingo simele. Ngenzeka ngokungaqondi manje. Kodwa ngakho inkosi ayazi. Inkosi kwathi inkinga lafika uyiqwayisa. Wena ngenye ukuzifocus ufike endlini usola inkosi. Namhlanje abanye banespeed sokusola inkosi kodwa yibona ababezana kahle abazifike lo mwa. Asibe ngenyawo sizothandaza. Oh siya Oh
Sibongeze kuwe uNkulunkulu wasezulwini, mnikazi wamandla wonke. Ngiyathandaza egameni likaJesu waseNazaretha. Isandla sakho esinamandla asibambe impilo yaloyo naloyo ofuna ukubuyisana nawe ngokuphelele. Egama likaJesu. Wako unakuwa sasa. Ifanye